ako nito. Anak dara. Akiring dito. Pero guys, may firmais pa masod. Ito Jojo, tuyok-tuyok. Dari si Jojo kay mukuha kanton ba? Mukuha. Bro. Pataliti, bayot. Lola. Wala sita. Lola. Gama. Tidak tahu mau piring Jojo. Ketman. Tuyok-tuyok. So, kira. Ada nak seling pan. Ketemu do pasumutagan. Brutal. Jangan kata kau mulai. Bukan nasa dito. Ma, na ang ice cream. Kulot ka. Hindi pala naman nagkaroon happy. Tulite. Bukali. Tulite. Tulite. Katong nakakalo. Tulite. Sadya makakakita. Please subscribe. Nama isa aja guys. Thank you guys. Ice cream. Lola kita. Lola Sita. Sumbagay. Asa ka mangaligo bet de Santo John to 4,000 pesos. Bullseye ko na. John to na ni klase wa. Akuan pa. John to Martes man na. Berarti ako. Ini ka. Tapos mo katawa. John kay tingali. John Juan kay balik ni. Mila na may balik. John wa tingon. Ang John to dali class. Naa.
Ay, balik sa John 7. Dumi ko man na John 6. Ayaw! Gamay ko yan! Makamat o makapulod. Mawat katong mamay pantis sa gabi na ano, mamay pantis. Man! Guys! Kami! Special! Loki tayo, guys! Mabaho ka! Uten! Ba? Mapa, masih mama tayo sa atin. Kaliging ulit sakto. Guys! Tuwa mo? Yeah! At bye, guys! Kaon namin! Bye-bye! 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 Mana, huruf na. Ako pa! Ba? Oo. Baka. Dali atong tabangan. Atong tabangan. Sa nga kanta. Ba ato? Black Sheep man. ABCD. Ana matog kakabi aham na. Guys, doon tayo ba natin channel, guys? Oh, aham po. Okay. Kay. Sige, mag-vlog. Kay Masayaw. Sa pizza karon di sa pizza April 8. karon kay April 8, 2026. Wednesday, April 4, Wednesday, Biyernes ko. Kaunta! Tayo magpost. Sagitin pa ba? Mahal na ba kasuloy na ron? So, apat. Si Jack yung pag-arang kasi apat. Managal. Maraming salamat sa manok. Guys, daga na din tinig ko makong tito, guys, na. Ha? Na. Uy, natan tayo. Ay, ang pinasan siya. Ang Daga na, guys. kaya tani grocery so Pinatanan to. basta naghana. Pila ka kuha na nimong kwanon. Ito. Tapos mo tato. Ito, guys. Oh. Analita. Day. Kaba ko tago na. Waa! Wala. Napa. Go. Budang na ta go. Salamat. Salamat sa manonood. Salamat sa pagtata. Bye. Thanks for watching. Bye. Bye.